Jeftin prirodni gas podstiče kineske vozače, posebno kamiondžije, da pređu na vozila na gas, što je značajno smanjilo potražnju Kine za naftom. Ovo je dovelo do katastrofalnog pada prodaje. Kod jednog od najvećih svetskih proizvođača kamiona, prenosi list Financial Times. Analitičari ističu da je nagli porast broja kamiona na prirodni gas, posebno onih teških sa nosivošću od 14 tona, omogućio Kini da pre vremena prebrodi vrhunac potražnje za dizel gorivom, te da se približi vrhuncu potrošnje nafte. Ova promjena već sada vodi ka značajnom smanjenju potrošnje fosilnih goriva. Ova tendencija teško je pogodila nemačku kompaniju Daimler Truck, koja se fokusira na razvoj dizel motora kao i na buduće tehnologije poput električnih i vodoničnih motora. Ovakav nagli prelazak na prirodni gas imaće ozbiljan uticaj na lokalne rafinerije nafte koje će se suočiti sa dodatnim izazovima.